Evo ga moj povratak mog otpisanog Dragana Dopuđe. Posle 9 godina čovjek se setio. Evo vidite, vidimo šta je donao kum u darove. Jesi donao malom čokoladu, kum? Malo je nije tu. Kako je to? Pa bi ti pojela nisam. Evo ga. Moj. Ode, vidite Dragan Dopuđe kako se skockao da radi. Pa ovo nije radio ni Mišković jako. Povratak Dragana Dopuđa. Kume, polomio sam telefon, sve sam polomio. Evo vidi kume kako sam uradio sve. Sam bio dobar kume. I kako se kum skockao. Vidio kum kao dečkić. Ovo je krenuo na ovu opasnu Nelu, kako se zove? Na vrelu Nelu, kum. Jel ulaziš kume u zadrugu 7? Da li Dragan Dopuđ ulazi u zadrugu 7? Gdje si kume moj jedini? Evo vidite ovaj čovjek koji me... Bez ljubavi. Bez ljubavi vidite, cipele 700 eura, pantalone 1200. Evo vidite kome sam ja dao 4000 eura. Ima se, može se. Evo vidite kako je ovdje kod mene, kao u Donbasu. Kume, šta imaš da izviš? Napad na Donbas, raketni. Povratak Dragana Dopuđa, tako će se zvati ovaj klip.